Kada se danas spomene Kosovo i Metohija, prva slika koja se pojavi jesu naslovi, progoni, strah, tenzije. I nije da toga nije bilo, niti da toga nema. Ovdje ljudi ustaju, idu na posao, u hram, u prodavnicu, Srbi žive tiho, strpljivo i dostojanstveno. Ne bez problema, ali sa verom. Ovaj video nije da bi neko bio optužen, već da bi se pokazalo kako život zaista izgleda. Bez mržnje, bez ulepšavanja, samo istina. Ovo nije običan put, ovo je put koji se ne meri kilometrima, već osjećajem u srcu. Krećemo ka Kosovu i Metohiji, ne kao turisti, već kao ljudi koji dolaze da se sete, da se pomole i da posvjedoče da život ovdje još traje. Put je oblačan, tmuran, ali ponekad i takvi putevi vode ka svetlosti, to jest ka Hristu. Iako nas neki znakovi ili pak neke ruševine naših hramova potresaju pogledom na ono što vidimo, ipak znamo da nas Gospod u nekim trenucima i čuva i vodi ka nekom putu ka svetlosti. Dok nastavljamo put ka Prizrenu, nešto se menja. Tmurno nebo počinje da se otvara, svetlost probija oblake kao da nas neko tiho podsjeća da posle svake tame dolazi zora. I u tom trenutku, kao znak, lik Svetog Đorđa. Ne kao slučajnost, već kao poruku. Poruka koja daje mir i radost u duši. Grad koji je mnogo video i još uvek stoji, carski grad Prizren. Pun srpske istorije koja kroz vekove govori da je to ona stara Srbija. Hram Svetog Đorđa u Prizrenu, mesto gde smo oduvek dolazili na liturgiju, mesto molitve, tišine i snage. Sveti Đorđe, pobednik, ali ne mačem, već verom. Ovdje čovjek shvati da nije sam, ma koliko da je teško u životu. Boravimo u srednjoj bogoslovskoj školi, mjestu gdje smo se školovali. Hodnici, dvorišta, isti zidovi, a toliko uspomena. Sećamo se dana, mladosti, razgovora, pitanja, sumnji i odgovora. Šetamo s profesorima, govorimo o duhovnim temama, o životu, o veri. Ovakva mesta čuvaju narod, tiho bez galama. Veče donosi bogosluženje, molitva sabira sve što je dan rasuo, posle toga trpeza, razgovor, zajedništvo. Ovdje vera nije samo u hramu, ona je i za stolom, i u pogledu, i u reči. Učionice koje na izgled bilo koje srednje škole, ali u našim srcima to su učionice
gde se neprestano učilo o Bogu i načinu života. Za jedan dan i igra koja nas podsjeća na naše stare dane, bogoslovske dane. Kada je dan, vidi se najlepše, ali tek u noći pokaže se još svetliji. Verizren. Jutro počinje liturgijom, posle molitve, gostoprimnica, ručak, blagoslov. Sa Kosova se ne polazi bez blagoslova, on je najvažniji prtljag za dalji put. Tako smo krenuli dalje ka Gračanici. Manastir Gračanica podignut je 1321. godine kao zadužbina kralja Stefana Uroša II. Milutina, jednog od najvećih srpskih srednjovekovnih vladara. Nalazi se u srcu Kosova i Metohije i predstavlja jedan od najlepših primjera pozno-vizantijske arhitekture. Izgrađena na temeljima starije crkve, Gračanica je vekovima bila duhovno, kulturno i narodno središte Srba na Kosovu. Preživela je osmansko ropstvo, razaranje i stradanje, ali nikada nije prestala da bude mesto molitve i nade. Danas je pod zaštitom UNESCO-a kao deo svetske kulturne baštine. Freska Strašnog suda u manastiru Gračanici nalazi se u priprati hrama, mestu gde se vernik duhovno priprema za ulazak u svetinju. To nije slučajno, poruka je jasna. Čovjek u hram ulazi sa odgovornošću pred Bogom. Hristos je prikazan kao pravedni sudija, ali sa izrazom milosti, ne osude. Presuda nije izgovorena rečima, dela čoveka sama govore. Pravednici i grešnici nisu prikazani kao karikature, već realno, kao ogledalo svakog od nas. Posebno mesto ima reka ognjena, simbol posljedica greha, ali i pročišćenja. Freska nije naslikana da uplaši, već da probudi savest, ona postavlja tiho, ali večno pitanje. Gde je moje srce među ljubavlju ili sebičnošću? Svanuo je treći dan. Prespavali smo u selu Kusce i onda nastavili put ka manastiru Dragancu. Manastir Draganac nalazi se u blizini Novog Brda, u istočnom delu Kosova i Metohije. Prema predanju, podignut je u 14. veku u vreme srpske srednjovekovne države. Kao ktitor se najčešće pominje knjeginja Dragana, po kojoj je manastir i dobio naziv. Kroz vekove svetinja je delila sudbinu naroda. U vreme osmanske vlasti više puta je stradala, zapustila i obnavljana. Bila je duhovni oslonac Srbima u okolini Novog Brda, mesta koje je u srednjem veku bilo važno rudarsko i trgovačko središte. U novije doba manastir je obnovljen i u njemu ponovo živi monaško bratstvo. Draganac je postao mesto molitve, sabranja i nade, gde vernici dolaze da potraže utehu i osete kontinuitet vere uprkos stradanjima. Isto takođe u nastavku možete čuti i pojanje u manastiru Dragancu, gde smo bili na jutarnju. Posle toga smo otišli na liturgiju u Gnjilanu, crkvi Svetog Nikole, u centru grada Gnjilana. Солнце в области, аллилуйя, яко век милостиво, аллилуйя. Crkva Svetog Nikole u Gnjilanu sagrađena je 1861. godine na temeljima starije, malene crkve u centru Gnjilana, tada značajnog mesta u Pomoravlju. Građena je kao velika pravoslavna crkva pretežno za srpsko stanovništvo, koje je do 20. veka činilo većinu u ovom delu Pomoravlja.
Posle 1999. godine, kada je većina Srba napustila grad, crkva je ostala važno mesto za okupljanje za one koji su ostali u okolini. Pripada nepokretnom kulturnom dobru i premet je interesa za očuvanje i obnove srpske tradicije na Kosovu i Metohiji. Tokom zemljotresa posle 1999. godine i martovskih nemira 2004. godine crkva je pretrpela znatno oštećenja. Nakon 2016. godine crkva je tada bila obnovljena. Izvodit će vas mene radi za svedočanstvo njima. I svima narodima treba najprije da se propoveda evanđelje, a kad vas povedu da vas predadu, ne brinite se unapred šta ćete govoriti, niti se pripremajte nego što vam se dade onaj čas, ono govorite, jer nećete vi govoriti nego Duh Sveti. I predaće brat brata na smrt, i otac dete i ustaše deca, na roditelje i pobjeće ih. I svi će vas omrznuti imena mojega, ali koje je pretrpe do kraja, taj će se spasti. U vreme ono stavlja Isus na mestu ravno i mnogo učenika njegovih i mnoštvo naroda i sve Judeje i Jeruzalema, iz Primorja Tirskog i Sidonskog, koji dođeše da ga slušaju i da se isceljuju od svojih bolesti i koje su mučili duhovi nečisti i iseljivahu se. I sav narod tražaše da ga se dotakne, jer iz njega izlažaše sila i iseljivaše i sve. I on, podigovši oči svoje na učenike svoje, govoreše: Blaženi siromašni, jer je vaše carstvo Božije. Blaženi koji ste gladni, sada jer ćete se nasititi. Blaženi koji plačete, sada jer ćete se nasmijati. Blaženi ste kada vas ljudi omrzu i kad vas odbacuju sramote i razglase ime vaše kao zlo zbog Sina čovečijega. Radujte se onaj dan, igrajte, jer gle, velika je plata vaša na nebu. Da carja sjed pod imen angelskim i nevidimo dori nosilna Značaj za zajednicu danas. Iako je srpska zajednica u Gnjilanu danas mala u odnosu na pre, crkva ostaje važno mesto za verske obrede i okupljanje. Proslave crkvenih praznika i liturgije daju nam nadu lokalnim vernicima
i čuvaju identitet i tradiciju u regionu. Da nije te crkve, ne bi bilo ni Srba u Gnjilanju. Iako smo prošli toliko tih muka, strašnih i stradanja, ipak smo ostali tu gde smo. Iako je Gnjilane većinski, iako su Albanci većina, to za nas ne predstavlja problem da mi posećujemo naše svetinje na Kosovu i Metohiji. Zatim, posle ovog dela, možete da čujete besedu oca Hristofora, jeromonaha u manastiru Draganca. Koji slave i našim braćama i sestrama koji su udruženi oko organizacije koja svake godine Dečja radost, da ne pogrešimo nazivu, koja svake godine dolazi i šalje decu na putovanja putem Srbije. Želimo da čestitamo slavu i da im zahvalimo i da blagodarimo što ih imamo, što ih poznajemo i za sve što rade, jer zaista kažu učeni ljudi, dete je otac čoveka, a i svi možemo da posvjedočimo da dani djetinjstva ostaju za ceo život i ta sjećanja i te uspomene greju za toko cijelog života i u mnogo čemu usmjeravaju i određuju naš život. Tako da su blagosloveni ljudi koji čine dobro deci, svaki čovjek koji unese svetlost, radost, osmeh, toplinu u nečije djetinjstvo jeste Božji čovjek i produžetak Božje ruke. Želimo da nastavite da produžite sa vašim radom, da vas Gospod ukrepi, blagoslovi i da izobilno daruje i da umnoži svako dobro koje vi činite. Gospod neka blagoslovi. Amin. Святі мучениці і же добре страдалчество ваше, і венчашеся, молитеся ко Господу, помиловатися душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, мучениkom radovanje, že propovjed Trojica jednoslušnaja. Isaije likuj, djeva ime očevje, i rodi sina Emanuila, poraže i čelovjeka, postolkim ja jemu, Njegože veličajuše njevu ublažaje. Donja Budriga je selo u opštini Parteš u okrugu Gnjilanja na Kosovu. To je jedno od srpskih naselja u regionu Pomoravlja sa uglavnom srpskim stanovništvom. Selo ima pravoslavnu tradiciju. Postoji pravoslavno groblje sa više od 200 nadgrobnih spomenika i uz njega mala crkva, što pokazuje dugu hrišćansku tradiciju i brigu za sećanje na pretke. Na brodu nazvanom Glavičica u okolini sela nalazi se stara pravoslavna crkva iz srednjeg veka, koja je za Srbe u delu Pomoravlja obično mesto za proslave Uskrsa i druge verske običaje. To okupljanje ima duboku tradiciju. S obzirom na položaj i etničku strukturu, selo je povremeno bilo u fokusu vesti vezanih za bezbednosnu situaciju, na primjer pojave grafita, političkog ili nacionalnog karaktera i drugih dešavanja. Donja Budriga je danas mali, uglavnom srpski seoski centar u Kosovskom Pomoravlju, sa jakim osjećajem zajedništva, tradicije i crkvenog života.
sreće nikad ne imala, ona što mi ljubav krala, Bog mi zadala. Kosovo nije samo priča o stradanju. Ovdje ljudi žive, rade, kupuju, raduju se. Garderoba je jeftina, ali najveća vrednost su ljudi. Dođite i vidite Kosovo i Metohija.